Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Evo, sunce mi ide u oči pa ću malo škiljiti, ali danas jedan interesantan video da probate malo pokrenuti mozak onda kada ga generalno kroz život ne pokrećete, a i uz to će biti jako zabavno. Poslušajte me i probajte, vjerujte mi, ja to radim dosta često i baš je fora. Naime, svi u životu imamo automatske radnje koje su nam automatske, gdje ne mislimo kad radimo nešto, nego krenemo raditi to se zove muscle memory. Pranje zubi, oblačenje tenisica, kad pijemo vodu, kad pijemo alkohol, ne daj Bože, šalim se, kad jedemo nešto i te neke kontinuirane radnje koje radimo iz dana u dan, svaki dan, cijeli naš život radimo uvijek po istom sistemu. E sad, da bi nam bilo zabavnije, da bi mozak radio više, dobro je to mijenjati. A šta to znači? To znači da, recimo, ako pijete vodu sa desnom rukom, probajte ju piti s lijevom. Jedan dan. Ako oblačite prvo desnu šlapu pa lijevu, ajmo probati prvo lijevu pa desnu. Ako oblačite prvo lijevu čarapu pa desnu, probajte desnu pa lijevu. Ako perete zube desnom rukom, probajte prat zube lijevom rukom. Ja se ne šalim, ovo je stvarno dobro. Ovo je stvarno dobro. Biće čudno, biće teško, ali će biti definitivno zabavno i ono što će vam napraviti neke te promjene, da će vam dati osmijeh na lice. Sigurno lagano malu frustraciju, ali definitivno će vam dati osmijeh na lice. Pa recimo, ukoliko jedete, vilica, i meni je vilica u desnoj ruci, nož u lijevu, iako sam dešnjak. Ja probam tu i tamo zamijeniti i bome je borba. Ali mozak se u takvim radnjama razvija, jer puno više se koncentriramo na to što radimo. I vidite, kad se koncentriramo na to što radimo, šta radimo? Razvijamo fokus i koncentraciju, jel tako? Tako da je to ponovno dobro. A kada se koncentriramo na nešto što radimo, pogotovo nešto što nam nije prirodno i automatski, kao što je, recimo, jest sa suprotnom vilicom i nožem, šta tad radimo onda? Velika koncentracija na nešto nam miče iz glave sve ono nepotrebno, stres, brige, probleme, i dok radimo na fokusu i koncentraciji, radimo i na umanjenju stresa. Jel da? Uz to što je zabavno. Pa evo sad vama dajem mali zadatak. Ako želite, možete pisati u komentare, ali definitivno sjednite i promislite šta radite isto svaki dan, cijeli dan, zadnjih XY vremena, i probajte to mijenjati. Ne morate mijenjati zauvijek, ne morate mijenjati tjedan dana, ali probajte tu i tamo zamijeniti te vaše automatske radnje životne koje radite. Ne samo da je zabavno, ne samo da se pokreće mozak, nego vidjeli ste i da se radi na fokusu i koncentraciji i na umanjenju stresa i generalno vam je život zabavniji. Ponavljam, pišite dolje, meni ćete dati neke ideje da probam. Ja sam vam rekao par i idemo probati aktivirati malo mozak u svakodnevnim radnjama drugačije i da nam život generalno bude bolje sa tako malom promjenom. Nisu velike stvari grandiozne, bitne da nam se mijenja život. Ovakve male stvari, pa takvih nekoliko kroz dan, vjerujte mi, na kraju daje jako puno. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da me poslušate. Nadam se da ćete probati to raditi. Budite mi zdravi i sretni i vidimo se na sljedećem satu. Bok!